Hoće, moj mali dan ćemo da igramo Deadpool i kao što je čim se stvorio, napadaju me. Hajde. Hasa. Dva, ruka, noga, glava, rebro, kost po kost, idemo sve. Sjec. Kolj. Hasa. Nemam blage zašto čim sam ušao u igru su me napali, ali dobro. Nije problem za me. Hajde, napadaj ako možeš. Ali pošto im ne možeš, ništa onda od tebe. Slab ste. Udario sam. You attack Deadpool! Ba ide to nisam. Imam ja pištolje. Aha. Idemo dalje. I hasa. Oho. Pa on su posebno mrtvi. On su dodatno mrtvi. Mrtvi. Ljudi, danas je 10. februar. Sutra King Kaleidoskop izlazi film ove igrice. Deadpool. Ja, to će biti najgledaniji film. Najgledače se ubijemo. Joj, sečka. Hasa. Yes. Idemo i dalje. Pa gdje ste vi došli malo sve? Aha. Mene ste naš. Sam ti normalno, Vladimir. Jo, headshot. I mrtav, tako. Neko preživio. Malo tak imao, malo. Prepaljeno. I mrtav, i sad si mrtav, sam rekao. Ti proti mene. I headshot. Da vidimo dalje. Kako se izađemo dalje. Ne mogu ti izaći. Nisi ti da razum. Mrtav si ti, ko razum uopće, gdje u tebi. Tako. Ali ljudima jeste dosadno vidjeti. Ovdje sam bio ništa. Idemo dalje što ima. Ojojojoj. Možeš, ne možeš. Dobrace ništa. Ovo ništa. Da vidimo što ovdje možemo. Ovdje nismo bili. Ovako začas i ovako začas sam skočio na film. Ovo je mrtevina. Začas i tako. Neš ti. Hasa. I mrtav. Ti sve pošudat. Ček. On je mene udario još. Što ti mene udario? Super, možda sam iskoristiti da bi tebe ubio. Pa ti mene udaraj, frajer, ja. Ajmo. Ajde. Ajmo na mene. Ajmo se udaram. Udaram se. Malo ko šta proći se udaram. Malo se udaram, inače. Pa moramo malo više. Yes. I šta znaš ako je mene napadnete? Evo ovo se desi. Ja vas sam. Loč. Vidi ovog Freda ako me gađa. Još mu udari. Još ću umrijet. Evo to je nešto naj. Oj ne. Stvarno umrijet. Da li ću stvarno? Znao sam. Meni se rekao da je Deadpool besmrtan. Da ne može da umre. Baš vidim. You lied to me, Deadpool. Mrtav. Sad ću malo zbiljnije da igramo. Ali
ta riječ ozbiljno nema kod mene. Logično. Ahaj. Ahi, ahi. Aha. I to. I to ćemo začas. Nema vremena za tebe, rane. Idem začas s tebe. Idem dalje. Hop. Hop, 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 hop. Jes, a šta skriješ? A šta ti sad hoćeš? A šta ti 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 hoćeš? Ja nikad gledam koliko imam health ljudi. A to i umre. Oj. Yeah. Yes. 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 Više hljevu. Ajde umri. Hajde. Oh shit. Oj sem. Oj šta ovo bi? Mrtav. Yes. Mrtav. Ulazim. Tek mogu sam ovako ući. Kako god. Ne vidimo što ovdje ima. I samo 360. A opet jest ko shields. Haj sa. Eto. Ovdje imamo što ima. To the roof for some fun. Yes. Da vidimo što se ovdje desiti. Idemo. Je. Opa. I na mene to nešto. Oni su mene pokušali da ubiju. Mene, mislim, to je nešto najčudnije na svijetu. Hop. I to još začas. Tako. Evo se tu. Oj. Ne! Mrtav. Vita part. Ovo je dobro. Što moram ovdje? Ja. 60 cm. Ček. Sad ćemo da smi pa igram. Hoću, evo. New combo Q, P, E, Q, A, Q. Ok. Uzmemo i ovoga malo. Imamo taj Q, A, Q. Jel, jest. 1, 2, 3, 4 i 5. Nice. Idemo mi sada ovdje. Bravo, ja. Moram uspjeti. Oh, yes. Idemo se dalje. Push S. Imamo. Evo nas gore. Yes. Nek si umro. Tamar. Imamo s njima pat. Sad ćemo biti like ninja. Ja... Oni mene hoće da ubiju. Čekaj, sam sekund. Ćemo mi jebiti. Hoće da ljubi mene znaš. Dok se bacim bombe. Kako bombe bacim? Čekaj. Ja. Kako mi kada se obavio, a? Quip. Quipovo sam. Kako bombe bacit? X, Y, A, S, D, F, G, H, J. Aha, ček. A, G. Dobar. A. Q, E, Q. I bježi. O, pa na svih stranima.
Ajde Deadpool style. Yeah, nigga. Ajde van. Biš se, nigga. Jo, ostane tu, Admire. Umru. Tam. Kako nisu sas? Što je potpuno s tekstra da ne. Evo šta je ovo, brate, nema to. Evo mi treba. Tako mi treba. Headshot. Headshot. Pa jes komšija, ja došao u goste. Ja malo došao u goste, pa pričam. Umri više, ba, što si toliko predučio svoj život? Yes. I ovo ne može. Zašto? Idemo ovdje. Sneak that chopper and do some deals with this. Yes. Wow. Kako što se trebam radi? Papimo tu. Pa gdje je? Hej, gdje je helikopter? Moja piđe. A sad neće. Kako se to uradi? Ovdje ima nešto. Malo sutra. I tu ništa. I tu, tu spenjujemo. Ovdje za dalje idemo. I ovdje za dalje idemo. Jedino, čekaj. Ovdje možda ne, ovako, ne, čekaj. Ne. Možda to ovdje negdje ima. Evo ima, još ih ima. Ne, nije da. Oh shit. Helikopter nas ganja. Idemo. Brat. Čekaj, dođe lik sebi. Tako. Kako sam mi dođu, brat? Ne mogu. Dobro. Ne. Viš ima kod vas ljudi ovako. Tako te stvari. Gdje ska gotovo. Neš me život. Meneš. Headshot. Idemo ovdje. Idemo malo. Okej. Spapnemo tu malo. Nije sam što su ima. Aj. Dobro. Sad malo sačekati. Evo kako ima. Mrtav. Ne smijemo tamo. Samo malo pojedem, da mi bude lakše. Oj. Ne. Hoću na drugu stranu. Čak ne trebam tako. Jes. Evo imamo što ovdje možemo. Slav. Jes, samo da izmučem. Idemo. Uzmi kakve zolje na mene. Kad je već ovako lijepo krenuo, uzmi zolje na mene. Kako se uspopnimo ovdje? Ko gazda ima stepence za gazd. Šmeta na pravu. Žešći.
Ovo je igrica. Ovo je igrica. Šta ti? Yes. Ovo je igrica. Valja poti. Valja poti od igrice. A mi ne ubijamo ljude. Nismo takvi. Gotovo. Ko što ljudi kažu gotovo. Yes. Kolji. Umri. Oho. Idemo što? Ovo nije dobro. Neću uspjeti. Well, it is good to have dreams. Dreams, yes. Delusions? You know what else is good to have? Skills. This might be a good time to buy some upgrades. Da, upravo si. Od upgrade-a kupit ćemo samo ovo. Da, to je to. Ali, ovo ostalo, u sljedećoj epizodi ćemo da nastavimo, tako da, hvala što ste gledali ovu epizodu, tako da mi u sljedećoj i arrivederci.